Mātou te vi oil o mātou tua le nei fiafi. Mātou te whafte atu I atu oil o mātou te male langi. Ono le mātou tio lo lofa malo wanga le lei. Mātou singa e mātou le nei aso. Whafte me umalawa. Wai whaia moi mātou mai lava le tau si o mai le nei teimi. E te taifile mo mai elo mātou ola le tua. Mātou mawal nei teimi taua ma le mātanga fie. Mātou te o mai e whātau ruina le mātou por klame. Mātou te whāsoa I laulawa fionga pa ia. Whaaftei le atua I o manuia, whaaftei au mea lofa, whaaftei le ola, whaaftei me umalawa, vi ia lau swafa. A mātou te wala watu le nei fiafi se I alofa mai ma whaau mai. Ma fio mai laulawa mana ato toa se e whaau le mātou mta upu. Whaau le whalongolongo o tangata whaau mai foi. Ia tea ua nao se au auna e whātau nuina ma watu lo fina ngalo le nei po. Talo le tua ina I whapenao na amataina le mātou por klame le nei fiafi. Ele manuia ma lau whau unga mana. Se ia o lava ina whai wina me uma le nei fiafi. O mai lava le whatau waa ia watu pe ia te oe le vi inga ato toa. Whamanu ma le whane tanga le mamalu ma le silsili ese. Tu bawa ia te oe mai lawa le amatanga si o le ngatanga. Ia vi ia oe Yesu. Vi ia oe le atua le tamale aluma le ngang pa ia. Whaaftei tele, whaaftei tele, whaaftei ia vi ia oe, whaavau. Ameni. Bea fo nei teimi o te whatalo whatua I le pa ia o si o tātua tunu. Tātua tunu pele Samoa whapenala vaona. Mawalunga le vi ingo le tua ono lana tau singa ia tu tau. Ia mai tātou umo mwhai onto te tai mai lo tātou wola. E le nei fo ia fiafi le anga le leo le tua. Patalo fatu. Tu sai fo ima le toe fafo isia mai o le tātou mawtanga le nei fiafi. Ia vi ia le tua. Toe whamanu ia tu le tau sanga fo ia tu tau. Pa ia man malo si o tātou tunu. Ia wa vea lava fo ile nei teimi matanga o fie. Ia mole atua ile nganga o le whaftai ma le whamalo tu sai ma le tapo inga. Ia me se fo ile whenga iai ma malo longa ma ta whaonga. Whaftai lau te talo mwhai ontoe au maile au au nei. Pa ia ontoe whatau nuina le tato maftanga. Whaftai le tapuai, whaftai le on site. Ia leo tato toi fo ima le tato Paul Klame pe ona masani ai. O le tutu lau penga le Loloto, nei fo ia fiafi, so e whafo I pele vi inga I le tua. Tātou te awele mua ma le whaftai lo tātou te mai le langi. O no lona alofa ma lona anga le leilana tau singa. Leo leo ma le te tai mea lo tātou wola. Ia u tātou la asia mai ele nei tau sanga fau. Vi ia elona swafa pa ia. Watalofa atuai I le nei fiafi I au auna pa ia le tua ma uto tua. So stovini lava. Alenga te foile fatalo fatu nei o tato tu asing sina te mama tina matutua. O lo tapo I mai ia el tato por klame le nei fiafi. Fatalo fo inisio lo mfaiona mafuta mai tonu o mauta ngase o lo fa fonga mai ai. Au ia iti ngā o le tino o maftianga o le soifuanga. Ia nga leile tua pa ia tulana fa malolonga ia tu tau. Ia fatalo fo inai o tato uso mtu whawhene o maua malitato maftanga I tono whalpuipui. Ma lole on sai. Ata alofa foi lau whenga luenga le nei fiafi. Ma lole ngā lulue. Ia manuia lava tiute mawhaiva o le nei fiafi. Ia ele ngata foi lea ia whata alofa le pa ia ma le mamalu o Samoa o lo ta ape le nei kilope o lo tātu nanofo maa mawai. Po whelava se atunu o lo mafuta mai le nei po ia. Patalo fatu ia te oe le fiafi swafo Yesu. Malo le sa ili malo. Ia manuia le au mawai nā tunu utou te iei pe whao mātou nei nusila. Patalo fa inisi o lo asi esi mai fwoi tono au kilani. Lo maua maile tātou Paul Klame momoa nei te usanga e nei fiafi. Patalo fatu ma le nganga fia ia te utou nei fiafi. Manuia tiu te mwhaiva au mga luenga e maise o fuafuanga. Mea o mafuai o na malanga mai tonu au kila nei, ia to e taliu atu malmanuia I se aso, ia wha manuia le tua ia te o umalava.
a fai fo steimi mo mo nei to ai fa fonga mai fa longo mai el tato por klame nei o le tutu le Upega i le loto fa tol fa ta lo fa ya to e nei fiafi fa ta lo fa sunga ya sau to e mo fo le no e to e nga lu fa ta sia e to tu o to le mamalu le tunu fa mi le tu ya sau le nei fiafi ma so mo le nga wenga ya vi ya lava le tu ta lo fa to lava ya to o woma paanga masani el tato por klame le nei o le tutu le Upega i le loto. Ia o la auto ona vole nei, o poni fonti e pe ona masani el tato maftanga. Ia, look forward lava foi ma vai ma mai nei fiafi i le toe foi mai ma le toe amteina o le tato por klame valtus pa ia. Ia ele tel tulunga sa onga le mu me uma ma ia le fi le mu ma le anga le leo le tua. Au whianga i fo i mo teimi o malolonga, teimi o tāwhaunga, ia whaftai le tua o leo mwhawunto e te tai mailu tātu wola, lo tō soi fua ma so mātu wola. Leo mwhawunto tātu to e whailoai, whaau wau, ia tātu ngā ruenga mtiute e maise, ia o le Paul Klame pe ona masani ai, o le tutu ule Upega i le loto. Ia, na tātou umai lea fo i tausanga, le whaingo le tausanga, sa tātou ngata mai i le mata upo sifuru ma leono o le tusia ngā luenga. Ia, sa mawhau lava pe tātia le afa o le tātou tusi. Langa yes teimi e o i tusi a te tasi a Paulo. Ia leo lo whamtaltala mai e luka i lana tusi le ngā luenga, i le history. O nisi o vaenga o le tala whasolupito e kālesia pe ona whaatuine Paulo pe o e kālesia laia o tātou amatai o mātu nisi o vaenga o e kālesia i Kalatia ia leu tātou oanga le atu Makedonia le la tātou tal noa i pe o e kālesia i Filipi, kālesia i Tesalonia, kālesia i Perea ia sa iala manatu whape se i la whatatia e almanatu whape te mantua leu foilele ia awale tu fa poe vangal tato maftanga nei te ufa motusia ia ai ai lavanisi o lo a lo mai le fia mafuta mai pea ia ma fa longo ma fa wau le fa fonga male mai tau mai i tulanga o le fa soloina mai o le tato tusia ngaluenga le mela valea ia o manatu ai ia o le ale fa sele mutuina i le tātou tal noa pe le tusia ngā luenga. O le whiawhira nei le ala tātou tal noa i le mata upu e sifuru ma le fitu. Mai le ave e seina lava o sumtua whawhene le whata waina o le tātou manatu au tū le tusia lea ngā luenga na mata mai ai. Ia po se manu lau tī foi. O le tūlanga na o ta ua whapea. O le misiona o le malo le tua, ele mwhai o na ta fia se tasi. O se pawa, o se malosi, o se tūlanga mawalunga, there is none, even principality of this earth, kingdom, and high position, knowledge, understanding, strategy, there is none can stop the mission of the kingdom of God on earth. Le ai se mea, e mawhai o na tāwhia, le alu o le vai o le tala le lei o le upo o le atua, i le lalolangi. O leo o pasi atu le tele o matapu sa tātou whalongolongo mo tātou maitawina ai, mamoli mawina ai, le fiu, o lava i tupu, o lava i pulenga mawulunga, sanitarini, tai o le nuu o iuteia, o tangata whatupu whalawe lave, o tangata loto vale, loto leanga, le wala tātou te whalongolongo i le ni fiafi. Wa umantau mawhainga, mai le aso le Pentekoso, na matai lava ona fou mai, e le whasang tau mai leo le te Apollo e ta ofi, le misiona, a me se fo le visiona, ia male Great Commission na watu Yesu i on so, i uto wo.
Le lava foi la tātou te whaua wina mau tātou whalongolongo e le ne fiafi. E le matautia. Wa tātou wa ai e. Wa umon tātou tal noa i le matala atu, le breakthrough o le tala le lei. E ala i le ngā luenga le apostolo Paulo maana au malanga. A mese malanga mo mua leo maia. No o tua i le tala le lei a ngai i le atu Asia. Lean tātou tala noa i e kalesia i Kalatia. Le o mawai atu mai le mata upu sulfa lima. Na breakthrough ai. Na matala atu ai le tala le lei i le atu Asia. A tala noa la i le atu Asia. E le o se mea lai titi. O te leo tala noa atu i Asia lai titi. Le Asia Minor. I se vaenga po o se pito nuu. Ia po o se region. O te leo tala noa i Asia Minor. Le iei e ka le sia fo i e tonu al tusi a whalinga. A leo te tala noa atu ia Asia atoa. A taula Asia. Ia e la veai Initia. E la veai Sainga. E la veai Indonesia. E la veai Rusia. Ma le tele o tunu. A le breakthrough leo. Na breakthrough mai le mata upu sulfa ma le sulima. I e ka le sia e peon tatu whalongolongo ia i to tonu o Kalatia. Pei o le ka le sia i Pistia. Anitioka. Ikonio. Lusa. Lusa leana join mai ai i a Timoteo i le au malanga. I le malanga lona lua. E le ngata foi lea o le ka le sia i Pereka. Wa ni mea uma wa iei e ka le sia o le breakthrough le na. O le alu o le tala le lei i tutono le au Asia. A o le fiafil nei. Ia po o le fai unga fo i o le mtau pasfulu ono le ntatu tala noa i le ntatu tala noa i a Filipi le na ngata mai ai. Ia o le breakthrough le na po o le matala atu leo le tala le lei. Wa aluatu i tutono Europa. To leo Europa lea e iei ia le atu e ka le sia i tono Makedonia. E pe ele e ka le sia i Filipi. Ka le sia i Tesalonia. E ka le sia i Perea. Ka le sia i Atenai ia po eleni foi. Tau li o le atu eleni po o vaenga i o eleni o isia pe o Atenai o le laumua lea o eleni o le silea nuu pe le na lona tolu i aile ka le sia na fatu e Paulo i tonu Atenai. Ia na amata o na matala atu. A Filipi ana mua. Filipi na mua matala aile fai tutoa ile atu Europa. Ia na foi tatu silfia le metau Europa. Le la vea tu ai ma eleni la vea ai ma tele o tunu e pe o siamani. Pe o Spain, Spania, ma le tele o tunu Europa. A le tatu te lole ta hua le ngā luenga Paulo i. Dena tau ta fiofi lava e tangata loto vale ma le loto leanga. A fai tutoa ia na matala ai le alo le tala le lei. Ia i tūlangi, ia po ia foi e vaenga ta ua o le lalolangi o Asia ma Europa. Ia po me tau o continents, te tele ia. Ia aitu ia la le Australasian, le la vea ita atou ma le Pasifika, na sau muli ane viliamu ma moli mai. Ia le ngata foi lea na o anga i le tu isi continenta i pe o le atu Afrika. Na o lava ia i le tala le lei. A le tātou ti tala noa whaipitoa. I continenta i e lua. Asia, ia ma Europa. Ma tala i whaitutoa i leo o tātou wo i le fiafil nei. E se la le tā ua tele usumtua whawhine pe a tātou ma vai i le malanga lona lua lea, tātou ti tala noa i wa malanga lona lua lea, tātou te len tātou amata mai le mtau pa sulma leono. Malanga lona lua. O le malanga lona lua le apostolo Paulo. Sa ila na o malanga. Leo ua le toe o mapanapa le na o le malanga mua. A leo ua sui le o malanga. O le o malanga la, o sila. Ia ai o Timoteo nga joina e le o malanga i lusa, le na ufai atue nei.
Sila le matuli fo sila. Sila sau mai Jerusalema. Jerusalema fo le na no ye Paulo mapanapa avele mta upu le kalesia Antioka. Fo ia tul malanga mo ve vesi le kalesia Antioka. Ono le o onga le o ye tonu le kalesia. No mai matangata mai Jerusalema. Fa mai te tau ona peritome ma avea mo tangata nu ese matangata Iutea ala le peritome matausil tu la fono no to a talia ile tonu le kalesia. Avel mta upule o atu o mai e malitali fa mai to ina fa mai a kopo le uso Yesu mata itai le kalesia to e foi. Al to e foi la lea. Sa ile au malanga to fa e tangata no o sila. O ia o le witness, o ia o le moli mau. Na te moli mauina le fai unga po le unga fono lea. E le mamoli ina o le unga fono o Antioka le mela i le kalesia lona lua. Po le kalesia le fatuina na mata inu ese. E fa maonia le fai unga o le unga fono lea. E latu sila ia wale utapena lo malanga lona lua wale o fatasi Paulo mapanapa wo panapa malona sionetei o Ioane Mareko anga ilisi tu ia a ua maua ilo i sila e ave Paulo i lana malanga lona lua. Ta ua tele la ale ni tangata o sila wa o si tangata o moli mawina fo ilona toa malona lotu tele malona fa malosi ye ile kalesia na mei ia la tatu o ye mei Paulo lesi kalesia e tu o lava ia sila i tonu o le Upega ai alu Paulo anga i atenai ile moiloe Paulo le mafai e sila ona ia fai la ngaluenga mai ia fatu tuina sila mo le ngaluenga ina ia fai mafa wa mo so so ni pe au se tonu Upega ia ma Timoteo lean lesi lea au malanga ia afka joina e le malanga lona lua lea ia sila ma Paulo ina wo atul malanga i lusa len tatal noa i le vaiaso a i le fai unga o le tausanga lente nei e fai ulan ta busulu ono wo ese mai Paulo ma sila ma Timoteo mai Filipi len tatal noa ai a le amatanga o le mata busulu fitu wata uai le ui atu o le au malanga e le meta o Amefipoli na amata mta busulu fitu ma Apolonia ia mataunu o toilo i Tesalonia le kalesia lona lua lea pe ono faiatu ile te talaina o le alu o le tala le lei a ngai i Europa wa uma Filipi e kalesia ia e tau e kalesia tu tonu o Makedonia o ia kalesia tonu o Makedonia Filipi, Tesalonia, Berea, Atenai kalesia ia i tono Makedonia. A le sila vaenga o le mtau pusumo le fitu. Ia, o le atatu wapa aia i le whaaso sola e seino le au malanga e le au fatu tua mai tutono Tesalonia. Ono le vevesi na tupu ai. Sa o atu ai la tua nga i le tu sae. A nga i le tu i saute i le aia i ngō o Berea. A le whai ungo le mtau pusul fitu. Wo o tua i le malanga i Atenai. Le lau mua e leni. Ia ma o ai malaunga i Paulo i tutono Atenai e fola le tala le lei o le malo le tua. O le fai upu la e mua nga i le fai upu iwa. O loo whamatalaina mai ei se vesi sa tupu i tutono Tesalonia. Ono oni tangata i uteia sa latu te tee ia o onga e winga ia Yesu. Ta ue whapea e tolu le leisa pati o fola ai e Paulo i tutonu o sunako. Ia le tala le leia Yesu. E winga i le maliu ma le toe tua Yesu. Tolu sa pati. Ue sa whaia le whaataltal noanga leipe sa tufa ia i e Paulo le upo le tua. Sa whaifo ile le pei o se whaataltal noanga. Sa mai sa whai le debate. Mai manatu o le au tangata i utaia, ia matangata anu ese, ia mawhawhine tau aloha sa iai, whinge i longa, ngai tau whawhine i longa, lona winga o ni tangata e mau mea, po ni whawhine mau, fwelele i longa i tu tonu le ai, nai ta ua mai ei nasi, umon tatu whaita wina.
A o I tu ai ngā tangata ia sa Yesu nako I aso sa pati e tolu sa pati e tolu. A lato whaalongo ai I mata upu ia e mulmuli ani. Sa iei nisi o e sa awai. Ma whaalongo sa lato talia ina le whi au o Paulo. Ma te le tonu mwhatu o tua. Le tata noi tu tonu o te Salonia. Ai sa sili ai. Le to tele o tangata sa lato te eina le upu. Sa lato te eina le mata upu. Ala le lato tau mwhaina I whaise bevesi. Sa ile mataua. Sa ile loto vale. Ina o lato whaalongo atu ele tusa le whiau lea. E winga ia Yesu. Ma le mea la lauto te whaia ma o lato wolai. Na mafua yo na ngungulu lea ai atoa. Na mai ale tolu sa pati lea e peona o ta ua. O mata upu o Paulo na tala noa I tu ai ngata I e tolu. O whawhine longa. O tangata I uteia. Ia whapena fwoi tangata nu ese sa iei I tono sunako. Ai wa o ia le tala I tai o le community. Po tangata I uteia. E tusa ma le mele o tupu. O le mela o tupu, o oso la le loto vale ma le loto leanga o tai o tangata I uteia. Mo la tu whatunuina lo ina ia whapenao na sa ili maile au malanga lea, sa ili maile to tolu lea, pu e mai, aisea. O leo o manatu, o le mea lava e mauai, e sai mai ai, se I whaise wha masinonga I tusa mamta upua o ina, awaele tala whea ngai malo la tu tele tununga. Ai sa lato mautino ina, o le au malanga, sa api le fale o le tangata I ngo ia sona. O le tangata ua whatu o tua mali liu, talu le tolu sa pati le ana fola I e Paulo, le upu. O ei tangata ua li liu e peila o ia sona. O ei fo I mawhawhine I longa, o ei lau whatu o tua, o ei tangata ua li liu li tala le lein. O la tula ia na amatai, le ka le sia I tu tonu o te Salonia. Ai o atu la tangata ia e pu e mai su e mai lau malanga I le whalo ia sona. A ua wha so sola e le au whatu tua, ia mai ia sona. Ia le au malanga. Wha so sola I la tau le waa, ma atu I perea. O le ala mea na whai ni tangata loto vale, loto leanga. O atu la tau le whalo ia sona. Mau atu e ia sona. Mau atu e misi tangata whatu tua. O la tau ta toso mai whafo. Ma taita I atu I luma o le pūlenga e wha masino ai, pūlenga lava tangata I uteia. Whai e le wha masinonga. Pala alma o la tau talia I tangata ia no mai ma le neitala le man neitala ese. Talia I o la tau ainga. Ai mai se walongo ina mai, o la tau li liu ai. Ia o onga na avatu le apostolo Paulo malana au malanga. O la tau whatupu se tua inga se I le au malanga. Ai mai se fo la o nai tangata ia. O ia sona, mana I tangata na la tu te pu e ina maawe I le whamasnonga. Tua I fuaina ma tua I pepelo ona o la tu whatu tua, ma tau mawhai e whatu se tua inga, e whaama ite se whaamtalanga, e na ia mauai se mea e whaasala ina ai ia nai tangata nei. O le meo tupu, ua whaatupu ina ai le vevesi tu tonu le kalesia, a I tu tonu le a ai te Salonia. Mai ia le whaitawina, mai o tua nai ame poli ma Apolonia, o na o leo I la ue te Salonia. Wa iai le sunako o tangata I uteia, wa ulufale foi Paulo ia te la tau o lana le masani. E tolu foi sa pati o la unga tuai o ia te la tau I tusi, no wha amtala ma wha sino atu. Na te tau ona ti ngā le keriso ma tue tu mai I e woti. Ma ua whape atu o Yesu le nei o te wholofola atu ia te utau, o le keriso ia. Ua te le tonu mai foi nisi o I la tau, ma ua wha popoina I la tau ia Paulo Masila, o e leni foi o e matatau le li e to tele lava, ma sa o tamaitai e to tele foi. Finge I longa ia na uwhai atu e na nei, finge taua loa, e maumea. Mai le alfai pui lima, a o iuteia, e le whaalongo ua matata ua I la tau, ua uwhailele ua
Ua ele loto tinga, ua whaatasi mai la tau manisi tangata leanga o e ta whawale, ua whaanunu ona whaanunu leo i la tau, ma whaapisa o le ai, ona wheo sofi leo i le whalo ia sona, ua sa ili a te i la ua, ia ta i whafo i le luu, ele i maua i la ua, ona whetoso mai leo i la tau ia sona manisi o le auso, i le au whaipule, o le nuu, o lo alalanga atu, o tangata nei o e ua whaatupu le fauwale le lalangi, uma, wa lātou wo o mai fo i nei, o talia i lātou e ia sona. Ua whaatu ese fo i lātou nei uma lava i polo inga kaisara, ua whai mai o Yesu o le tupu, o le tas tupu, wa lātou whaatupu ai le atu tuwale le moto tangata atoa ma le au whaipule, o le nuu o e ua whaalongo i nei mea. Melo fo poiva ua tu tongi la to ia sona manisi ona tu atu lea ia te ila to eo ona momoli atu lea ole auso ia Paulo masila ile po iperea wa o ia ila ua ona la uru fale lea ile sunako o tangata iuteia malela ua yele swinga i o ese mai te Salonia o fa so sola le ia sona mala au Cristiano mo le au telitonu, ia le au malanga ina ia mei i la tau i perea. Wha waul tato wha mtalanga mo ili whaiupo isa fulu ar suma le lima. Loringa, o le alawa i perea. Le o tau nuu le malanga i perea. Ma la tau maua ina aini tangata sa sili atu. Lo la tau nau e fia wha longo. I le whi au e winga i a Yesu. Peila le whaiupo suma le tasi. Mai foi po sumal tasi ua sili ona mio le lei o ila tau nei i tangata te Salonia. Awa wala tau talia le upu ma le fia tele. Ua sa ili tusi i le aso ma le aso. Pe moni ia mea. O le mea lea ua tali tonu ai ila tau e to tele lava. Ma sa o ta mai tai e leni. A toa matane e to tele. A ua iloa e tangata i utaio ila tau. I te sal o ila o i te Salonia, po o leo ua longo tala le au li ia i te Salonia, ta ia o tangata i uteia. Fa mai o leo ua lato fola le fionga le tua i perea. O nao atua i leo i lato, ma faa oso i le motu o tangata, i lea mea, lona winga, o leo ua longo tala, o leo ua tuli loa, ua awina tangata ina ia tuli loa i perea, le malanga lea. Fa mai o na wina tuai lea o le auso ia Paulo, a la tu o ifo i tai, a uano nofo i pea o sila ma Timoteo, o e na momoli fo i ia Paulo ua la tu o maia i Atenai. Sa iaisi na taimi sa mawhai ai o na whaile ngā luenga Paulo i to tonu o Perea, ai peite iane. O le fo o tu e whaasola Paulo, e whaasola i Atenai. A o lea ta ua na tuua i pēr sila ma Timoteo i Perea. I na ia fiso soani i le auso lea ua maua i tutonu o Perea. I lo lātou whātua tua. O se mea ma tautia na tupu i le tātou whaalongo i le ese senga. O ko lupu i e to olua i te Salonia ma Perea. A o se mea ma tautia, o se mea ma tātou te maua mai eisa o onga ese le matango fie i le vaenga lea. O le ese o le whaalongo a tangata te Salonia. Ma le whaalongo a tangata Perea i le fionga le tua. O le whaipo sumaltasi na ia i le whaupunga whapea. Ua sili o nā mio le lei o i lātou nei i tangata te Salonia. O le whaperitania o ngai sauele upu o le noble. They were more noble. The people of Perea are more noble. Their character. Whamai sili atu lo lātou wa mio le lei than the than the people of Thessalonia. Ma yesili atu lo lātou wa mio le lei. Ai se o tātou wa ai po le atonu ala winga o le upu lea. O le a mio le lei. Le fa mai i whaipule sumaltasi.
le upu lea o le noble. Sue mawava ai i le winga Loloto le upu lea le noble. E lua winga. O le winga mua e ave anga i le tangata o le noble man lona winga o le tangata na whanau mai malona tūlanga mamalu. E whaasino anga i tangata o ai ngā tupu. Le noble man e ave anga i tangata e whananau mai lava, peola mai lava, o tangata tawaloa, o tangata mamalu. Ia le whaunga mai i le upu, le lei, a mio le lei. A o lesi winga o le upu lea o le noble, e ave i le meta o le amio, noble character. E whatatau i le amio o le tangata mamalu. Winga lai lua mea, o le noble man, ia ma le noble character. Ai sa whaona ngā ina la e luka i lana tustusinga le whai mai sa sili atu le amio le lei o tangata perea. Nei lo tangata te Salonia. Whaonga i le luka o le whaupunga lea. E whaasino i le tāua tele o le lei o le whaalongo a le tangata. Malama i le tāua o le whiau. Maia talia ina le whiau. E lua i tua i ngā tangata o lo o whaamatala mai i tutonu o le vaenga lea. O te Salonia, o tangata na whaalongo le upu. Ae na lātou te ina le upu. Ona o le lātou loto vale, mataua, loto leanga, a o aungatā, whaingatā, ona urufale le tala le lei, po le mea moni, po le upu moni, i o lātou loto aisea. Sa lātou te mo lātou le fie whaalongo. O lona winga, o le whātusa mai i e luka, o le ese senga o tangata nei, o tangata sai te Salonia, ma tangata sai Perea. E more noble atu tangata i character o tangata i sai Perea aisea, o tangata sa whaingo fie o na tatala o lātou loto i le upu o le tua. They were sensitive to the word of God and easily opened their hearts to the word or to the gospel of Jesus Christ. Tangata i te Salonia, na whaalongo na onai tangata, au le tele o tangata, ma taita i lotu, ma tangata mapolotu. Sa lātou te eina, mo lātou le fia whaalongo i le upo le tua. Tangata te Salonia, sa whaalongo le whiau, ai sa lātou le tali eina. Aisea, te o aongatā, le aisea o aongofi. A o tangata Perea, sa lātou tali eina ma le loto maua lalo le upo le tala le lei. Sa ilo le ese senga o tangata Perea, ma tangata Salonia ili tūlanga o lea o aongofi ma lea o aongatā. Noble character a o tangata popoto po o tangata na whaalongo matalia. Pi e whaasino anga ili tangata i eile mamalu. Tangata e whanau mai lava o lai ai le mawalunga ma le tūlanga tawaloa. Pe o se aloli. Whaatusa i eile tangata e poto lana whalongo ma o aongo fie. Ma i e whalongo mai loa le upu moni ma le mea moni e te tau ona te tala i elo na loto. Ai ale si vanga le sai te Salonia. Sa whaingatā ono lātou le tali aina. O le upu nopo e ave i tangata na whana nau mai lava ma le tūlanga ma malu e pe o se aloa lii e iei se aso le ave ai matupu i le whaasolonga o le ai ngā tupu. Ai manatua. O Yesu o ia o le tupu o tupu. O le alii o lii i le lalo langi uma. A whaila o Yesu o le tupu o le lalo langi. O ia o le tupu au ngā tupu langa uma. E whaalongo i eitangata uma la tau te loa lona si o whafonga e ala i lana upu leo lo a mai o le tala le lei. E ana au auna.
Ono lātou talia lea, whaingofia ono lātou talia. Those are noble people that have noble character o tangata popoto na o whanau na le tua, o aloli. E a mio lelei, ne wha upu mai I tuspa ia wha Samoa, o le a mio lelei, tuspa ia wha Britania, noble character, no winga, o le tangata e matala no fie lo na loto, ma o aongo fie, I le mea nateiloa, o le mea moni, ma le mea sao, ma le mea lelei. O le upu o le atua, o le tala lelei a Yesu, o le tala lelei moni, o le upu moni, a le mele o la ile au lolotu ia, le au religious ia, e le o se mea moni. O le mea e polonga ai, ma mafatia ai le tangata il soifuanga. O Yesu la, o i o le tupu. Whaalongo ila na upu le tangata poto, ma i Italia. Te le ala se o onga tātou te maua mai I ape rea ma te Salonia. Le mea leo le whaalongo. O le mea mea tau o le se senga mamole la le mea o le ordinary hearing o le tangata ngā le whaalongoa ai matua le aia masana me maua mai le tala le lei ma le mea tau o le noble hearing o le tangata e whaalongo ma le poto whaalongo ma talia le mea moni o le tangata le na e mana o mia I le taimi leo le tangata e whaalongo, whaamaulalo loto, matalia le upo le tua. Amen. Nana. O le momoti mo teo o lona mata upu e tasi a lona whai upu e sfulma le fitu. O lo eni upu matango fie lava a Paulo I lona tali o Timoteo le la tu teo I le au malanga lea. Momoti mo teo o lona mata upu mo mua. A lona whai upu e sfulma le fitu e wha tau ia Yesu upu e whamai o le nei. Ia iai le tupu o le vavau, po Yesu. O le o lo soifua pea. O le e leo vaia. O le atua poto. E totasi. Ia te ia le mamalu. E dignity le na ufai atua nei o le aloli. Whanau mai a o ia. He is a noble man. O ia o le tangata taua. E le ia se senga ma le tangata e whanau whaalenganga. He's a noble man. Born again. Ta tia ia le whanau mai o le ai ngā tupu. Whanau mai ala loli ia e whaasolo le ai ngā tupu. Ai tatu tala noa I le tu whaalenganga. Taimi e whanau whawina ai matalia le tangata. Le tupu o tupu ma le ali o li. O le taimi ai te talia ai Yesu mai whao leina ai lo wanganga. The time, the moment of your salvation, when you are born again, that's the time that you are becoming a noble man. O le alo li o le malo le tua, o le atali o le tua. Ai se afa mai le mo mua le Ioane, le Evangelia Ioane o lonu fai upo e sfulu ma le lua. O ilato uma o e natalia o ia, Yesu, ma fatu tua I lonu suafa. Na ia watu ia I le lava manuia e ta ua I la tau o whanau o atali I mawhawhine o le tua, o whanau o le tua. Taimi ia e talia ia le tangata Yesu o le tupu o tupu, a vea o ia maalo lii, o le atali o le tua whaale nganga. Why? Because you receive the King of Kings. O leo lo iele mamalu, o lo iele whao le tanga. Whamailea, o ia le o lo iele mamalu atoa, malevi inga e whaavavau lava. Amene. Ma nei e tele le mai e luka o ia upu I. E na te describe mai ele e se senga tele o e kalesia. Ai le ngata folea, e mai ele e se senga o tu ingata ngata ma la tu whaalongo. Wa le tele mo tangata Samoa, ngā le whaalongo. Ai sau le spukaringa, me ngā ele inga le ingi fua le o langa whaalenganga. Because he or she is just an ordinary hearer of the word of God. A le tangata e whaalongo I loa le upumoni matalia.
Mea langa e ta o le tangata a mio le lei with dignity e ele mamalu o lo ele manuia talia whalongo ma talia le upo le tua. Alongo ma talia le upo le tua. Sa talia le lei e tangata perea le upo le tua ma le loto wha maulalo. Ma le mafau te tala, open mind. Ma la tu sa ili ai ma su e atili. Ele wingo nei mea wala tu whaalongo iai. They heard, received the word of God with open-minded and eagerly search the scripture and see if this is the true message that they just heard. Ale sa wai ili fai upuna e sumal taswema ya umana whaalongo, la tu talia, ai toi o toi sue. La tu su me nga ta o tangata poto e whaalongo talia ai ko alu fale ko su e le upo le tua na fa mai awa wala tu talia le upo fa busu maltasi male fie tele ua sa ili itusi ile aso male aso pe moni ia mea ma na ia fa pe nga ta to whaalongo le upo le tua. You take it home and have your own kango e ko su your own examination. Kango e ko e failau review ko e fai ko e su e upo le tua. E ke le su e voile le va pe kau fai sau tua inga il mele na fala e su e na ia lenga te confirm le upo. Fa ma nia sa o le mele. Ai tupu e fo i malo i loa ma le atili o lo nau. Au nau atili ai ile upo le tua. Ma o le whaautu, lau baba ai le mta upu le, o le whaautu ato le, o le mta upu ato le, o le tāua, o le mafau tala, ma le nau o le tangata whaalongo le upu le tua, talia ai le upu le tua, talia le whiau le upu le tua, le upu moni, wa le sis tala le lei, to ale tala le lei, ale tala le lei lea, pe a whaita tau te kiliva ina, e ese mai le mea le fa mai le upu. Only when we deliver the word out of context. Nga le moni leo le tala le leilea. Pe a whaia e lo tātou poto masui e ka kou me fia iai ma vo fau le fai fiau. Ma le fai launga. Ai a tātou kiliva sa o e tusa ma le mea le fa mai le upu le tua. And then that will be the affirmation, confirm. Ma shua il upule o le tala le lei aisa leanga o le tala le lei. It's the truth. E mamoli na ia whaalongo tangata. Wa ina whaalongo a tangata e o fa fine i longa ma fine taua loa fine ia e leni e maumea ma tangata nu ese ma tangata sai ai na whaalongo la tautalia ina le upo le atua. Me foi le ese le tāua e tele wa temini ia o tele mai o onga o tele mai le mea o kula i mai le fa mai o perfeka kula i mai fa mai apostolo tu la i mai le leia pe fai in line align ma le finangalo le tua ma moni ma fa maonia mai le fa la poptonga mai so le finangalo le tua le sa faina al temile o fifi loi o sauva o saule tele o me ese ale tāua le pe o na yeitanga teia. Fai mo su a ese le tāua me ta o lou loa le me sao. O lou loa le me tau na talia. Take heed of it. Ma le mea le tau ona talia. Tāua ai le mena u tau ana fi lau launga. E le matou fo i maftanga. Ta fai le matou fa pa ia ngā tofia nafi. Launga ia ne mia. E le mata alo le tangata neo ne mia. E otu i o ngā foes, e otu o ngā fili, a lai lunga o le pā, lai whaila na ngā luenga, e otu tō via ma nge semu ma, e wali ina, e a hoi e kaukoso mai lalo sane pā lata, whai e sau se e kako o le mea langutasi, whai stato whonom tala no e tusa ma mei o whai malangei pā, o e whai apo o, iese whaatangana mai a aritazesa ma mea uma mai sau, e otu ia ne mia, e whamai ne mia, e le mweona o luatu i lalo e le tu ua le mele o te whaia a o luatu i lalo e whaile mea ngā ko whatau ua le mea ka o le prioritize wha mua mua le mea tauna wha mua mua. A ua le wha
Tu ua le me tau whai ngā luenga le tua ai alu fua e whai lesi mea. Langa o isi mea leo ni mea le lei ma ni mea sao. Pisi e fua ma consume le taimi ai le whaia le fina ngalo le tua le me tau whai. Amen. Ala na una o whai atu ma o tua ne mi. O le tā ua o le mamau le perception, mamau le iloa. La tu foi lesi ali o se mai ngā lu foi leo ne mi ai lesi ali ngā o le perfecta o le nuu, e ngoi a se maia, pa e whaitau i ele mata upu e ono, alu i a se maia po le ase tonu po e po ale wingo nei mea, mai se perfectanga, mai se, a lau o mga tongi tupe la uli i le hanga i o nge se mung san pa lata i ele perfecta le tu o se maia. Ta tai lea e se maia o ne mia fa mai la te sulu i le fale o Iova, sulu le malu, le la te ola i ono fili. A o lai lo le lei ne mia e leo se mea le te tau na whai o le kongfiki ina ia soli ai ne mia le tula fono e wai le tau na halu fua le falo le tua e leo ia se ustaulang a malama le ne mia i sea mo le lei o le mai loa le mea le anga ma le mea e le lei e talia what we call perception. Law, you perceive things before it touch you. You perceive things before you attach to it. E kei loa le mea e sau e leo se mea le lei. You can sense it. E kei loa e te langona. A tu te langona i raisa. Langa hoi tātou te masani le langona mai le atua. Because we are so get used to the sense of the Holy Spirit. Kako kei loa ile me leanga ma le me le lei, me sao ma le me moni. Amen. Pe lao ile il tatou ma nei o le men whai tangata perea. Lato whalongo, bui, kau kia le upu. And then it's their perception. O lato ke perceive and they hear it. Mo le lato lo atu. Po le ato inga mea le sau. Ai sau o le mea e matua i nofo le lei le loto ma le fatu wha amalia le lei ai le loto i le upua le atua na amai e paulo ma le omlanga. Lale men fai? Nale si mea taunu fai le o le wha mau lalo lo loto ave ese le nganga lotu, ave ese le nganga wha mau lunga, ave ese le nganga e manatu e fo e le manatu a mea o se mea faupo se ale mea o sa wale manatu le na whai nai ia te salonia wha mai o mea fau e mai ko mai ngā mea fau o le mātu te no nofo ma le mea moni me fo na le ni vai teimi va vai wha mai stangata o mea fau ko mai ma mea fau le o tu spa ia o le mea mai a le amatanga le upo le tuan paul mea tātou ese kili vanga ese momolinga ese foi ia waves ma le sau o le tafe ma le fati mai o le tala le lei ese taimi ese awala e mai ai pau o le mesili mataua ia e whalongo po o le upu moni lea e mo fola ma mai e le tangata ua a mai le upu le atua ia te oe ese la le taua tele ia lea o onga le peon tatu talitana noai o le vaenga muli la po le whai upo sful ma le ono e o le tolu sful ma le tolu. O le launga atoa lea paulo, ia po o te tonu leo atenai, ma te ulea atenai. Lea lano tātou ngata le whai tauina nei whamai, o la wahalu iei paulo, o whaasolo fo iei paulo. Wahalu iei paulo i nai atenai, o atenai o le laumua o Athens, po o le laumua lea o Eleni. O le lotoi lea o le ai e pitusilio na tele ai fo i le mo le tupua i tonu o le ai le aisa o Eleni. Ia o le ai ao o le malo lavo tupua. Malo tupua. E le tasi se tupua e ano tupua i tu tonu o Eleni. A le la walu iei paulo. Tau nuu paulo e atenai masa i lo ai le ai o tumu i whaatangata. Tumu i tupua. Fa o sofia ai o ia ta tau o na ula unga i tu tono o su nako la uli ia. Fola le tala le lei i le ai lea. A laino no fola na umalanga i o se ifzo soani e nai kerisiano fau ia ma tau wha vaile ka le sia i tu tono o perea. La unga ma o atu ia paulo na ua maua on lona awa noi a tenai tono o su nako o tangata i uteia.
ai le ngata i lea nai ta ua mai nā manofuanga whai tele i le tele o aso, i le aso ma le aso, i tu tonu le aio atenai. Ai sa iese aso, ua o mai ai ia tangata o ainga ia o ta o Epikuro, ia ma le au setoika, o tangata popoto, tangata filosofia, o philosophers, o tangata e malamalama le lei, e le ngata e malamalama le lei i tūlanga o mea tau wa o onga, mea whaasain kisi, afu e leni a mata mai el tele o nei mea, le ata mai ma le poto. Le ngata fo le yeilu lato malamalama i tūlanga whaa talitonunga, tau wha tuatuanga ese ese. No mai le tau whina watu ma, a matu le lato whinaunga ia Paulo e tusa ma mea ia wa ia wha longo wa o ai Paulo i tutonu o no whanga whai tele. O nei ulei na latu a vea Paulo i le mea tau o Areapako, na e tau i nā ele mata upu. O Areapako o se no whanga i e tumaunga, o le sio nei ngoa o Mars Hills, o se no whanga i e tumaunga. O i ave i ei e tangata e leni, ia po tai po skola po tangata i longa. A latu wha longo se o onga e fau mai tutono le ai. E ave i tangata ia wo mai male o onga fau lea. E whaatala no ai. E whaamatala mai ai le tala inga fau lea. Ia ona matu lea o le lātou foi view ia ma foi lele mau mai ai miti lo ngā tonu mtala noa po fele me tau un fai ale me tau un fa sao ai pe talia le ai. Le nā. Lo ringala, o tangata ia o i lunga i le mele o Areapako, po Mars Hills, o tangata sikola, tangata filosofia, tangata scientist, o tangata ata mamai. Na lātou whai atu le ia Paulo, se e wha malama mai le winga o mata upu ia ua ea o ina i tutono le ai. Aisa, wha mai lātou, e matua i fau le lātou wha longo nei mea. This is new. E le ngata lai new, a ua vai, wa amata na wha se se ina ai tangata Atenai, tangata Athens. Wa amata na wha ngaliliu ai le tele o tangata. Na ua wha longo i nei mea. O le manatu o nei tangata, o nia o onga fau, a onga i e winga le tangata le u wha longo wha mai o Yesu. Ai le masani ei i lato o wao lato e tāpua i tupua. Tāpua i me le niola. O le whai upu le lua suma le lua. Ua tua i loa i lunga Paulo. Matali loa e tusa malamana onga. Hoka le maa ngai o le launga ngai ngā langa i le lawal taimi e whaitawai. Tu leo Paulo lunga malaunga atu, whamatala atu le winga o le atua moni atu o tasi. E sili atu nei lo o tua matupua o lo lato tāpua i ai. Malatu ale tale mataulanga o lo lato whai i tua se. Ai ua na o le tasi le atua moni na whaia mea uma. Ua na o le atua o Israel. Ai whaitaula i le launga u whai atua e fwoi ma Paulo. Ile a matanga lama il whai upu e lusu maltolu. Ia na o sau fwoi le tau ai. Ai over ai i le si malu i le pā o le malu. I le fata o le malu. O tau atua. O lo tusi e le upu. Mo le atua e le iloa. To the unknown God. Ia, nana whai atu i Paulo i le uli ia. I le whai upu e lusu maltolu. O te manao. O te whai loa atu ia ate o tau le atua le o te iloa. I want to reveal because you are worshipping to the unknown God. O le atua e tau te le iloa. Ai se alanga o tupua e le niola. O mea umana whai e le atua. O mea o lo o tātou wa aia tu ia i lo langi nei. O le langi ma le lo langi ma mea uma o le sami e whaitau ngai whai atu, ngai whai loa atu ai, whai upo lusu mal whau, whai atu ai Paulo. O le atua na whai le langi ma le langi, o lo o fio o ia i le langi a o lo tumu le lo langi nei lo na mamalu. Ai whai mai, ai le a fio o ia i se malu e whai e lima o tangata. Nei ai.
O le ata mai la o tangata ne o Paulo pe au baba ai ai. E la amatanga o lana launga. E li amata Paulo le tau whaalau o tuoni mau mai le whenga inga tuai e tau prove o tuai i ani mea winga i tangata Israelu po se mea winga i le mea tau tuspaia. Le ai. Sa amata ilo na whailo atu o le tūlanga maua lunga o lo o iai o latu o langa tā puai. Tangata o le ai. Tau whai tau atu o le whai upo lusu ma le lua. Nera o amata atu le whai upo lusu ma le tūlu. Awa o uiane. Ma o mata ia o tau a ai. Ma o mata i mepa ia. O na o iloa atu lea o le fata o tusi ai. Mo le atua e le iloa. O le nei. O ia te o tau tā puai ai ma le leiloa. O te whai loa atu. Whai upo ia. Mai Paulo. O te whai loa atu. Ia te o tau. I can tell you and reveal to you today the true God, the living God. Lusu malfa, o le atua na whaia le langi ma mea o malava o iai, ona o le ali o ia o le langi, ma le langi e lea fio o ia le malu e whaia e lima. Lima o tangata. Au whaitau i le launga lea Paulo, tango vai o le lua se fulu ma le lua, whaipu e lua e o le lua se fulu ma le tolu. O lo o whaamatala atua i e Paulo, o le atua lea tātou te tāpua i ai, o le atua Paulo, lea fwoi tātou te tāpua i, o le atua i loa. He is a knowable God, o le atua i loa. God can be in our presence, God can reveal, God we can know. O le atua i loa, e leo se atua invisible, o le atua iai o ia i so se mea. O le whaiupu e lusu ma le whae o lusu ma le lima. Lusu ma le whae o lusu ma le lima. O nae whae loa mai ai, o le atua, whaalongo le mai o tau filosofia e leni, o le atua le o te tāpua i ai, le foi tā te tāpua i ai, pe a foi e whaalongo longo mai le fiafi. O le atua na te fōai. He is a giving God. O le atua na te fōai. Whaalongo whaere le whaiupu e lusu ma le lima. E leo lima o tangata e au nai a te ia. Peitai. Ua mativa o ia se metasi. O loo fōa whaalongo. O loo fōa i mai e ia leola. God gives everyone a life. Male manava and breath. Ma mea uma lava i le vao mea atoa. Ua whaifo e ia no uma o tangata i le loto e tasi, ia no nofo i le whonga ele uma lava. Ua na tuu fo i tausanga ua tōwhia na mua, ma tua oi o mea la tau te no nofo ai. Anei ai au, whaupunga i e whaisi nga whaingitala i titi au, o le fo ele leo o whaupunga i e saui. Ai whamaila apostolo Paulo. Whamanatu atu i tangata atenai. O le atua lea e tā puai ma au na iai Israel. Whapena fo i tātou. E le tutusa o ia ma meo le fōwhanga. E le tutusa ma aulo. E le tutusa ma mea na whaia e lima o tangata, langa o ia o le atua. O ia o le atua maualunga, o le atua mamalu. Whai atu Paulo e ta tau i tangata umalava o na salamo a wā ua lata mai le wha masinonga. O le whai upo e lusu ma le ono na iei wha upunga, e wha pēle wha upunga. Ua whaia fo e ia no uma o tangata i le toto e tasi. God create everything. Lusu ma le ono lai o lusu ma le iwa. O loo whata tau i le atua o ia o le atua o le fōwhanga. God is a God of creation. He's a creator. Mai Paulo o le atua na whaia tangata umalava i le toto e tasi. Nā lai whata tau e le atua
e Paulo. Tasi a mātua na tātou whāna nau mai ai. Ngā a tamu maiwa. We are all descendants of Adam and Eve. Tātou umau tangata tupunga mai a tamu maiwa. Sau ia noa, tupunga mai ai, fo I whanau ma toi tupunga mai ai, ma o mai lava le taimile, nā le tasi lava. Tasi lava I tātou uma na whaia e le atua. O le toto e tasi, whamai o le toto na tasi na whaia I tātou a tamu lea. Lono ingala, a whai na whaia I tātou mai le tupu anga e tasi, e te tau la ono o tātou tā pua I fo'i I le atua e tō tasi, o le na whaia I tātou. E te tau ono o tātou sa ili I a te ia, mai Paulo, a wā e leo ma mao lava o ia. Ai te loa whai tau il mtaupu lea. O loo e point le lima o le apostolo anga e ia Yesu ke riso. I le o le tanga ma le wha o le tanga, ma le salamo matalia e tangata uma le alo le atua e tō tasi na awina mai mo I tātou. Whai upo e lusu malfitu. Ina ia lātou sa ili ali. Pe ma whai ono lātou tau tango ma lātou loa o ia. Pa tau ia Yesu. Ai peitai, e le ma mau o ia ma I tātou ta I tō tasi. He is very near. A so toi fo ia nga ilwai upo e lusu malono. E le ngata wha mai e tasi I tātou. A wha mai ua tofia fo ia I tātou e le atua. Tātou te no nofo I le mea ma le mea. Wha te tau anga e le tūlanga o le ese o ngā ngana mātu nuu mai tu ai ngā tangata, ese. Sa mai, ia no nofo I tātou I le whonga ele umalava. Ua na tuu fo I tausanga ua tō fia na mua. Matua oi o mea tātou te no nofo ai. The significance of diversity. Ese ngana. Ai ui le ese o ngana mai tu ai ngata ma lanu ma mea uma ma no whanga I lunga o whanga ele ua whata atia I ele tua tangata ese. Ai tasi ale toto. So we have to accept diversity and celebrate diversity, but at the same time, we must know the importance and significance of unity. A unity tātou umalawa le lolo langi I le toto e tasi. Tātou whānawa atamu. Amen. A lela ua o maltemi ngei, e le o toe atamu mai le amatanga, a atamu lona lua. Mo tātou whaoleina ala le toto Yesu ke riso, tasi ale toto ua tasi umai tangata kerisiano, tangata whātua I le atua. I le lalolangi. Whātua lo le tangata mtalia Yesu, o ia o le tangata, o I to tonu o le ainga, po le au ainga o le atua. Tātou te no nofo lava la e le whunga e lele. Ese me no nofo ai tātou. Ese me no nofo ai au kerisiano ma au whātua. Ai tasi ale toto o tātou whāna nawai. O le toto Yesu. Wa tasi ai tātou. So, enjoy the diversity. Wane ngalo e tasi tātou. A whaila e tasi tātou le toto Yesu, malona maliu, malona toitu, ma le wha o le tanga. Wha maila ia lea o le tātou mata upu. E ta tau foi. Mai Paul, e tau foi tātou tā pua I le atua e tō tasi. O le atua o lo iei le ola. O le atua na whaia le fōwhanga. O le atua o lo iei le whaamunianga. We must worship one God. We are all under one blood, created under with one blood. The blood of Jesus gave life to us. We enjoy. Kako ngofo e wile ese o kako I kalesia. E wile ese o me tātou te Loloto ai. E tasi ai tātou.
Tasi ala o Cristiano I luma o le atua ono o le toto Yesu. So ia la le kuskusi lima le si e kalesia, le si e kalesia. So ia la le whapeo e kalesia, fouma e kalesia kuai, tasi tātou. Tasi tātou. E kalesia uma e whātua tua ma, tali tonu I le maliu Yesu malona toi tu, wale au tua leo le launga Paulo mai e kalesia, umatu ma le launga fo I. O le maliu ma le toi tu Yesu. All central, one essence of Paul's message is all about the death and the resurrection of Jesus Christ. And he will return. Mai toi fio mai o ia. E wha uma lana misiona. A watu I tātou le manuia ma leola e wha wawau. Weia saunia I tātou. E isi upu na ia I le whai upu e lusu ma leono. E tau mea I tātou. E ei fo I le aso. Ola nuinga a whai tasi tātou. Tasi le tua tātou te. Awane ngano ia I tātou. O lai tangi mai le whi au lea a mai e paulo I. E whai tangata a tenai. Te tauno tau salamo. Aisa. Tātou te o uma fwoi alfa am sinonga I tasi. We are all going to appear before one judgment. Wha am sinoina I tātou. E ala le toto le ana. A mai e maa ngalo I tātou o tātou te eina I tātou o. Ifo I mea le langi, ifo I tupua, ifo I vai vainga o le nei o langa tātou te olai. Tia I le atua. A tonu tātou te le o ifo ni maamani, ala amani, malela. A ye tupua o le langi o ifo I eitang. E o le loku. They go to church, but at the same time, they worship other gods. Me ka o idols. Me ka o tupua o le langi. Me o mea whawhiawhia, me mea e whano ai leo langa o le tangata. Ai tia I le atua. O ai whaolo e se mea le atua. O le tupua le nā. That is idol means. If we define the word idol means an object or a person that replace the place of God in your life and my life. Me tō le tupua o le mea e leisi ola mase tangata. Ua tuu e le tangata I le tūlanga o le atua. A ua ave ese le atua. Replace God. Aisa, tasi a le atua e taunta apua I aima au auna I le tangata Kirishana. Nā le atua. Serve God with all our might, with all our strength, with all our hearts. E au auna I le atua. Ai tūlo e tupua. Ianga pea leo atenai. La foi mal au la foi mal au o fa fi kaulinga le foi mal au iuteia I melea ta ape tu iuteia no fo tono atenai e ka kongul kula fonga mos ala I foi tupua ala I foi tupua la I foi ya seu la I foi ya mas I foi tupua fo fine ma tupua ma taiana ma tele tupua la wa tupua umanganga nga ave roma au tupua mai a ele tupua tu ina nonga tupua faitaanga tupua o mea leiniola ya na lua le loto ya alai foi tupua ele anga tele na me no le matua I le fitau ya le finangalo le tu na me ya le na te o foi tau atua sina vaenga I ona wha uma tu e alta tum ta upua. Wa leo tatu tel no ia atenai. O mai la ele, suma le ono. Lo suma le so foi tau mai le lo suma le ono. O fai foi o ia nu uma o tangata I le no sawanga I lalo lo suma le valu. Awa o ia o lo ola ai tātou ai o Yesu. Manga yo ia I tātou, o lo o iai fo I tātou talu o ia. Pei o na whai mai fo I e isi o tau fatu pese, awa o lana whanau I tātou, o le nei, ona o le whanau o le atua I tātou. E le te tau ona tātou manatu ua tusa le atua ma auro, po se a rio, po se maa.
ua tala ia i le faiva ma le fuafua o le tangata, ia po o mea na faia tangata. Na faa pale le atua i ona po o le valea. A o loo feta lai mai nei i tangata umainu umalava, whalongo, ia sala mo. Awa ua faa tuwina e ia le aso e faa masino inai le lalolangi, ma le tonu. E le tangata ua tōfia e ia. O loo faa maoni mai ai e ia i tangata umalava. I lona toe faa tū mai ia teia i e woti. Bye bye. E alu ale la unga Paulo, e ta amilo mai a, e oto mai a Paulo, le resurrection, po le toe tū i Yesu. Ne ngata ole maliu, but always associate with his resurrection. He talks about this very important, two important elements of our salvation. Ole maliu, male toe tū o Yesu. E awane ngalo ai, lona toe fio mai. His return. E faa atoa ma complete le faa o la tanga mo le faa na le atua. Because we are still here. Le rapa tātou te i. Le tatu faa solo tunga mau. Faa te tali ai le aso e toe fio mai Yesu. Fio mai Yesu e fio la isi. A o fio te isi. Aya, o le mesile am tāua. Tātou o le toto e tasi. Ta umai a tamu. Mai le whenga intuai. Faa tāua le toto Yesu. Toto Yesu o tātou whaola i nai mata li ai Yesu e avea ma li i ma whaola i o tātou o langa. That blood, that oneness, o le tasi leo tātou, i le whātua tuanga, whākirisiano, e ui le se tasi tātou sum tō whawhine. We are the body of Christ. Regardless of names and titles and labels, and colors, denomination, organization, but we are one. Why? Because we got one God, one salvation, one faith, one hope, one judgment. Tasia. Toi vi ia le tua. Ia lo va tua, to su 5 minute talatu, tatu leina. Fia walau mai, ana e walau mai lea, mai foi so manatu, mai so finangalo, le tātou mta aupu nei fiafi. Lea ua tātou taltanoa le aluatu le tala lei Europa, le ngā luenga nei au auna, le apostolo Paulo, oka, sau tātou walau momua, talofa. Talofa lava. Talofa lau sunga poni. Ma via tau son fau, Antonina? Ia whamanu ia te fo, liwisi masima tau sang fo. Ma lo lava so e fua ia te oltina, ia? Ma lo. O amai oe? Ia le mani ia whaftai. Ia le tua. Whaftai foi mula. Tātou programe mua nei tau sanga e sel mana ia. E whaatau ai nai a te au ia ne. E langona lea e whaalongo matalia. Ia. Ia, o vai. E lea ngā le whaalongo fua, ngai arua i fua le taimi ai le talia masala mo. E sere mana i ala mata upu nei tula lea. Ia, mai moni ai. O tangata i e tatonu le atua tasi tātou umai. Ia i le toto Yesu ke riso. A whai e le tau te le talitonu le mbea. Ion tau ni le whaupunga le sau i le. E tātou mata upu. Tāpua i le tua maleleilo. E sere mana i ole. Mana i ala tātou pukarame a mata le tau sanga tei nei hoi tātou nei tau sanga tātou iai. Ai am. Malo lava fa malo si tātou pukarame poni. Ai manuia lava la fiafi fa te fole. Ai asau alo fa atu manuia le po. Ai tele lava ia te oltina. Ia ai tātou tue whelua i fui lewa iaso. Fa manuia le tua le fiafi. Fa tai lava fa to fa se fua. Ia fa se fua. A talofa le tātou lau, talofa. Alofa lau sunga le. Fa pengainga. Alofa. Leau. Ia. Oi, malo. Ja. Manguia kau sang fau. Ja, familie voor tau sang fau. Sunga man ko man ngo falo. Ja. Ale fa malo alo sunga le kawakia e merlei.
Oh, ele so mga pawa falong mal ko por kalame kile ya ngamal ang lo ka Dai. me ka kile ro ka mal mala mai ma kala ang lo fam kala mai ma ka ka do fu is ka ka pe ora ngal por kalame ma ka ma fo pe ye ya so ma ya so pa ku ma ku ai fu se me ka ka kala ye ke mala mala mai se me o e fam kala mai ka ke fa nga fu se ka kala Mana ya, ia leli. wa le nga lo ka kala se me ka ke ro ya lo wala wa ku le mala nga fa lo pa ya ku finga nga ko nginga nga wala wi Tá, tem que ter ela vai. Alo fa tele atu. Ve kele de ku lo sunga mal proclame ngai po Tá, tai, dá to fe lá leva yaso. ya ka ku po fe lo ya Fase fo. foi Talo fa sta tu lá, talo. Te vou poni. Talo fa check. Mai o mai. Ka sa pon. Ya, mo dia. Peniwia. Abi go ya. Ma ia faso ba ko so nga ma ka ko. Ko ka ni la mo yes. Tau tipia o ngole fia tal no tu si stemi ale o kawanga so Ia poni. Ia ro fo ka la nga mai de. De kusire ate na ide. Ide kuore de iro era ka poni go ne ko era kwa paulo ko e pamakala ia ya ida ka tele ia o mala se hom kala kira poli ko ave la uli ia paulo lungo le maunga la tono fanga nga va ku kwam ko ki al me le fam kala ma io ai popoko kaka elengi ka popoko le o ma kemi ni io me o mai me ia fai kemi nge ole life fa elengi aka o so ko foi o ka tu si le o poko la langi keni ni me ka ngau si ka nukia ka jus ya ka ke le apun de si o ko va wa ka poko la me ni ya kau maro loa ngi si ka so ele vai aso o loa ki fari ai la mala no si se pa o ko pai postani aftai bala mai elo fa tele atu ya manuia God bless fa check ya fa azo ya ya na o te me ya tu isi ta tu blau ya tu te fai mai te fai ngai mole no blau mai pa e fi blau mai ya na yo me foi ya te ma fo fo a te le tu ta langa le nga o ta lo foi ngai va ngai e blau o va pe ya na pa wa yo nei va ngai le fai ma blau mal ta tu por clame ya ai fa mai si o ri manta no ya ma ku ke le blau au tua ya ai na le fa longo le usio le fa longo e mana ia vul fai mai balau mai fai lo mai e ngai te tu mai tua mai lango mai fa longo mai ta po kala me o te la filafi mai tua le fai mai sau e mai stala po la se me so ani mai el ta tu ta upu ia le na e mo le no pa fi balau mai e le fiafi ala el ta tu ta upu le fiafi e se el ta ua au e pe ona ta ua fo e nisi o matu le faso le fiafi ya le tulanga o le ngaluenga nei tangata o Paulo na ngaluenga mai lava el taimi na wala winai Paulo ya e o mai lava I taimi nei o le ngaluenga Paulo le tatu te manui ai no som tu va fini ana pala ai Paulo ana le ai le toa ma le lotu tele o Paulo. E wa vai lai ai le tau o tele o le tatu, le wa silfia ma o tatu lo. O le amatanga le o tonu Asia, le atu Turkey, le ka le si kartia. Talof wa tatu walau, talof. ma le se velo sunga Talof oi le sau no. ya fafkai mo pokalami yo kai ka fela ver mengale O tu mai tua, fala mo lo. wa ya pi a solmali el falo longo ia Oi le sau no, fa mo molea. Oi le sau no. pa wona me fa mo molea la sunga o wa pe ya o ire ngo ki pa roa ka wa ile Le ai avo Paulo na o Roma ia falpui le lua tau sanga ia ma o iale
le whaasalanga ia Paulo. Le ana whaasa tauro i Roma e sanga. Le kau ai e maa o lenga whaasa inga koe kai le ai. Ia e wai tele, masalo e tele mea na tau ai e maa. E lana malanga wa lele i aru le tatatu tele i o le malanga lon tolu. Ai mataulia na alu Roma. Na alu Roma ia mautia ia. Le ila pea o se mea o i e ale. Ai sa ieit mea na tau ai i ana malanga ia, malanga lona lua. Ia, malanga lona tolu foi le tatu tele i o tia i. Ia, le o malanga lona tolu. Ia. Ale malanga o i pea o i alenga o ngale kai kalenga o le ale ke fie fisi ai. Ngaka ia nga koe kuma makakalo funga le ia Paulo kaka ia nga ka fia Paulo o ko elu kai le ai mo wala makia longo. Ia, ia la le malanga mua le umong tatu tal no ai. Ia. O Filipi na le ana la matia ai le o lao. Ale na ave ya fal pui. Nel fa pui e fatasi ma fo sila. Ia. E la se la nga se ana ke no ko e kau a fungari e ko o tali le tal no mai. Tu mo. Oi tu mo, malo tu mo. Ia ele ila o power me ngo o kangaka nga aku fo ko pau do ngale le kau ma o me ka mai asi au ki le ropo asi e ale. E avo i wai o malanga long tolu fo le na la alu Paulo i Jerusalema. Ia. Ai o mai tangata pia la le na i tangata no mai mo me tangata fo i e la to me alo fa perfecta. Ia. No mai fautu ia Paulo e awole alu. Awole alu Jerusalema e latu. O lai fatali mai ia tangata e fasioti atea. Ai fo isi me o na malanga ia. Ia nana oi fo ia pupu nga e misal tau ai ma. O le malanga mua leng taptal no ai lenga tau ile ko il vanga na. After tu mua, tai vala mai. Le suma fa pekidea mo po kalami. Ia, le tu. Ia lavar kau sang fo. Pa pena voi. Ia. Alo fatu. Ia God bless fa azu po. Ai mo tatu o no, tai fie vala mai. Ne to e 5 minute. Ia on ai avo le fiafi. Alela tatu tel no ile tau tele. O fai tu to ia. Awa ana fa pe ile. Fa mahoni le tangata o Paulo i lona vala uina. Masalo i eise si fai tu to ia o le a le matala. Ele ngatala o le fai tu to le tatu tala noa ia na nei o le fai tu to i le atu Europa. Ia a o le vai aso fo i o le tausanga fo i le na te nei na tatu a mata mai ai. Matau mai ai i le atu Asia po Turkey. Na mata mai ai Kalatia. Ona matala le fai tu toa. E a matai ona whaasangsanga atu le alu o le tala le leia ngai i tu tonu o Asia. E mataulia la, o le tala ina le Paulo o fai tu toa i le atu Asia. Na mawhai ai ona ole o apostolo. Awa ole o apostolo Yesu. O le ngā lulue i le teimi foi lea i le centuri momo. A o le wa amata e Paulo. Ona te tala fai tu toa. Ia o se whate ta inga la. A mataulia fo le tangata ne o toma. A le tatu tal noa i le atu Asia. A mataulia fo i la intia. O le atu Asia. O se vaenga o le Asia. A o le ua matala le fai tu toa na alu ei toma. Wa o toma lea nauti mai tu tonu o intia. A o le ua tatala e Paulo. Ia le fai tu toa e mawhai ei ona ho la ulia. Na ho le to sulu lua lea. So o Yesu. Le ngata foi lea pātolo maio. Na alua ngai i le atu Afrika. Maoti mai ai. Wa e ngai i le sipito i le tua ngai i kupito. O ina e na oti mai ai ia pātolo maio. E le ngata i lea o Iakopo. E le ngata i lea ia o ane te lea. Ua matala ia kontineta ia, po vaenga ia o le lolangi, i le misiona po le ngā luenga, wha mahoni na whaia e le nei apostolo Paulo. Aisea,
Ia mantua fo. O Paulo. O ia lea na filifilia i Iesu e ave lana tala lelei inu ese. Whaingoina mai e Iesu le walawina o le nei tangata o Paulo o ia o le ipu. He is a vessel so that he can take his gospel to the Gentiles. Lena mawhai ei o na o le tala lelei, ma matala atu e le ngata o Europa, o Asia, o le atu Afrika, le ngata foilea o sasae, o le tuanga i North America, ma le tele o vaenga ma kontinenta, e le ngata foilea, Australasian, le saua ngai i le Pasifika, awa ana le o le tala le i Europa, o i engelangi o le sia tunu o Europa, e le mawhai ona whaama ite le nganga o le tua, le loto o le tangata ingo ia Ioane William, John Williams, mawhai e ona fo lau mai, ma lona au tau po lana au malanga, i le au malanga, ma o mai e le tala le i le atu Pasifika. Le o tātou silseli, le o tātou fifia, le o tātou ai o mai le tala le lei, na vala o ina ai le apostolo Paulo, na te momoli atu inu ese. Ia, o le vaias fau, tātou te taltal noa ai, koronito lela tātou taltal noa ai, il vaias fau, ia, ma tātou wanga i ngai atu ia ngai i isi e kale sia, le alu lava lea ngai le atu Europa, ia, tātou vava ai a ngai e kale sia i Efeso, ia, tā solo atu ia, ia se ia whapenao no tātou tau nuu atu i le kalesia i Roma. Ia, o le kalesia ia po le nuu foi lea. Na maliu fasia ai pe noti malitile ai le apostolo Paulo. E tusa o lana misiona po le ngā luenga na vala a wina ai o ia e le atua. E Jesu Keriso na te whaia mo lona malo po le fina ngalo le atua. So evi ia le atua le fiafi, le ua umal tatu taimi, ia la tatu whai u se te talo. Mātou te whaaftai le tua. Mātou te vi ia lava ma whanene atu i atu oe whaaftai atu. Mātou whape atu i vi ia lava lau swafa le tua whaaftai. Ua whau maina la mātou mta upu le fiafi le manuia. Vi ia lava lau swafa. Mātou tui nātu lau upu le tua o onga ma me uma. Pe ona mātou maua le nea fiafi. Iau ngā mo i mātou. Iau ngā mo tangata mai mātou uma. Maisel mātou whalongo. Mai ia whapena ono mātou talia. O aua fionga pa ia ma le loto maulalo. Whaamnia iau tangata. E le nea fiafi. Ia maise fo i al sabalinga. E le nei tausanga atoa. Amanuia le tua, fuafuanga, mese o tiute mga luenga o whenga iai, a mese foi o le, toi foi atu i ngā luenga. Amanuia nei a mātou whanau, taimi o mālo lo ma o onga. Amanuia i lau whai ngā luenga. Ia vi ia lava lau swafa. Lau atu i atu oelo mātou te mā. Te tai atu i mātou, a mese foi lau whai ngā luenga. Ia mātou ainga le nei po. Maua le saunga le mō. Ia mātou toi, maua foi sawa noe le vai asfou. Tu mau pe lo wang le leia i mātou. Nā le mātou te talo, e ala atu ia Jesu Keriso lo mātou li ima lo mātou faola. Amen. Ia, o le tātou porklame na leva yaso Samoa, tu le Upega i le Loloto, i le whamoe moe ia, o le a tātou toi whelo i fo, i le vai sfou. Ia, to lua ia, nai a tātou students ia, o mau e lunga o le tātou porklame, ia ai a whai e te fia, iai i lea onga e pe ona whasalau ma whailoa whawhiatu, tele o teimi o tausanga leo te atu. Ia e te amalwai aso lela sa unea on tua, ia i lea onga, whatuspa ia e wha Samoa, o le Auckland Pacific Bible College. Ia a fia li stala, ia a fia malamalama fo, ia ona e walau maile le tānu mera pe a whai,
o e fia onga. Ke mo se amanoa e te ea o awina i oe mo tu spasi ia lua te usanga mo le diploma ia a fia o ina oe wala au malta numera o lua tasi o lua lima lima valu tasi fa lima o lua tasi o lua lima lima valu tasi fa lima ia fai e tile maua ia to e fa so tai mai sau ta numera ia mo lo silfia mo le taimi tatu to e fe lo ai ras fo la to ona nei poni fonti fa so i foia mo le taimi God bless